kiharoini gya Kenyatta kitare kaunti ya Trans Nzoia nikuo kuma gitumiro kia uteti guku aikari metereire na kinyi uri urari mutabani wa mihango ya thirikari gitaroini kia Rift Valley George Natembeya akianirira gukahuranira giturwa kia ugavana kaunti ino na ndagika cigana na mbere ya 5 Natembeya akinya kiharoini guku kuria amukirirwo ni muingi na nyimbo ro umwe na ngemi. Igogona riri rigwikinyitio ni atongoria aria manyitaga mwaho wa Azimio la Umoja mbaru matongoretio ni gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho uria ukirire munini wa President William Ruto ni undu wa gutwarithia uteti wa ciraniro itarakinyanira. Hawezi William Ruto, let me tell you, wewe hata ukiweka ahadi nyumbani kwako ya kukulisha kuku wako huwezi kamilisha. Sasa wewe umetembea katika nchi hii unapeana ahadi, promise after promise, promise after, hawajasikia promise. Jamaa ambayo wamekuja pamoja, ambayo wamegawana mamlaka, ambayo wamegawana vio, ambayo walisema watasaidia mama mboga, watasaidia bodaboda, leo imejulikana ya kwamba kazi yao na muungano yao ni ya kugawa cheo, sio ya kusaidia wananchi. Atongoria kuma gitaroini kia Rift Valley kuria Natembeya ratungataga ni mugire ni makunyita Natembeya mbaru makiuga nionanitie uhoti wa kunina ndũgamano ciĩgiĩ ũgitĩri iria ikoretwo igũmĩire gĩcigo gĩkĩ mahinda kwa mahinda. Tunatangaza kwamba jamii ya Mulembe kuanzia leo itaongozwa na watu wawili. Mwena-inĩ wake minista ũgitĩri wa bũrũri Eugene Wamalwa nĩaugire arĩ na mwĩhoko na Natembeya atĩ nĩegũtwarithia kaunti ĩno na mbere. Wewe usituletee hapa mambo ya Ford Kenya tena. Sisi tunasema Ford Kenya tawe. Natembeya nĩerĩire aikari a Trans Nzoia nĩekũmatungatĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire gũkũ akĩmahoya makaumĩra kũmũthura. Mimi natafuta nafasi ya kuwafanyia kazi. Nataka watu yangu wa Trans Nzoia. Natembeya ningĩ nĩanĩrĩire kũnyitithania ndũrĩrĩ ciothe wona athurwo. Nataka yule gogo, nataka yule shosho, nataka yule gugu ajue ile joto ya kuwa na serikali. Ngĩribotera Kameme TV njĩtagwo Gucoka wa Ng'ang'a.